noneho ababene data ba alarme bakabishuti zacu inkoze kubihanganisha by'umwihariko turiyegereza mu hodari umuvandimwe uyu umusore witavye Imana yarashitse nijoro. Papa komere wihangane, ni mwese si wacu. Paulo nikwavuze ngo naho twebweho iwacu ni mwishu. Uyu mubiri isi nuku niko kwayo. Komere data wihangane, kandi no kuza kwawe twagiye tubivuga kuva dutangiye. Turebe kuwaje uri imbaraga za papa na mama kuza kwawe waje guherekeza umuvandimwe, ariko votre présence kuba kwawe hano bakakubona ari cyo bivuga. Rero tukwaye ikaze data, wegere n'Imana ikomugisha. Sorry. Okay. Murakoze cyane. Timu yose yazanye na muhodari, abaje bahagurukanye nawe hariya, barimo abo bafitanye amasano, barimo inshuti ze, barimo abo basenga n'abaturanyi, bumvise iyi nkuru y'umubabaro, atekereje kuzana abo banyirasenge bakumva ko bakwiriye kuzana na mwese. Timu yose tubaye ikaze, kandi mukomerere mu mwana, kandi mwakoze kuza kwanyu kuri twebwe hari icyo bivuga, hari icyo bitubwira. Kubana namwe n'imbaraga, kubana namwe biduha izindi mbaraga. Murakoze cyane. Yamye utereka mu mutima we ngo akubite ku kidari, wamusanga ucanze abantu muri alarm murabayobera, ngo agere ku musozi n'ahantu twasengeraga hariya cyo bisanga amazara ngo akubite kwa matonisi. Ni twebwe twavumbuye, twahuje n'umukunga Imana yari yahishuriye n'abareveraga baba barinjiye twese. Wamukwira isi umukungu uyu wose muri mukona wakwiriye imigabane y'isi waturutse muri n'imimani wo wahishuriwe. Data apokeza musore ari muri Denmark, apokeza Kibonge, muramuzi Kibongaza abantu muri Kalva, apokeza buno bwana bwose banzungu bwande babeya kuri abeya yagize bose bakomotse n'uyu mwana wacu Emab Kadogo yako uyu mukunga utuno dushami twani. Muvuge ngo haleluya. Akomaro ni Imana itaratugiye neza ba muri ingoma gano tizikikora. Ingoma muracayibona keretse mwagiye kurarira mwihuduma yo kuraramo, ariko ingoma tukikunda kuzibona keretse muri Sorowamu niho nzabona pasteri kanda niwe nzabona uzuvuza ingoma. Ako handi hose mu yandi machachizi ni wacu biriya muri ya deperi tango nzabona materaniro bakaza bakayivuza keretse twaraye mwihuduma iriya mu masengesho niho bazaba nkabayiko naho gake ngo amare data abona kwigiye nkiki mwiyerekwa ry'umwuka ga iwe gataza yerekwa ni ubifite azatupokeza atakaba ari twe twerekwa. Ngo amare abona ko muri iki kinyejana hazoba ari injyana y'umukunga. Abantu bazaba bamaze kubera kuba munani mu kizungu tangoma ntake abazibamba bawuvayise kwazo uwo mwanya kuja gushaka uruhu hano rurahenze kuzonyine kuvuga ngo urugure nene biriya bakane bibazo yamitebura umukunga data mima ni yahwari ndabisikaraye yami umutamika mima ngo amare data aratuvumbura. Muvuge ngo amen. Iyo mukunga mwabashumba mwe mu materaniro iyo twaturamya no gumba muzamumva hatari n'injyana abashumba bari antanja ibamo kandi ya Yesu none ga kanyambo kwagiye kari ngwino tata ngwino naba bahungu abandi babe kabaruhuka gatoya uwe kukaranga gatoya twiyegereze kiteraniro hano twatukaye duhimbaza tukegweze iteraniro karibu ndama ngera niyegereze senge revere amaduweza umukati tuje kushaka kuhana batindira.
ADEPR imaze ko kunzirika kugira ngo sugenda guhagira nageze ntinda none gakuberaga veterinerie wacu sigaye nama nkata ngakata abantu bahungu batarageza kuntuze beka twakirana kugeza mu gitondo gusoma abe n'ijambo ry'Imana habe tukama tukaguruka nuko bukaca mu gitondo wenda tugasenga ayo gutangiza no gusoza tugataha. Noneho ababene data ba alarme bakabishuti zacu inkora mutima tukabatumira bakaza kudutaramira aho nasengeraga muri church. Noneho bamara gushika tukabyegereza tukageze saa 8 abantu baje saa 2 z'ijoro saa 8 tukabona kubaha umwana namwe murebe saa 8 bamwe batangiye gusinzira barushe twananiwe twaguye agacuwo kw'imiguruko nuko igihe baririmbira revera akaba kuvuga nk'iminota nk'icumi namwe uruvuge cyo kuririmbira no kugira gute komenti z'abarinda saa 9 zikaba zarabaye saa 10 yavuga nk'iminota 3 kumva yavuga njewe nkama numva ngahwera nkumva ko rirankorosho ndamubaza ku munsi ibi bintu wabikuye hereve ni kibi bintu wabirahuye data ni kuri soko kuruse data ni karande se yo mwanyu nuko revera arambwira ati ukeneye umugati data tincane none wowe ubona tuguruka bugaca ati ugende ni huduma ube muri huduma ya Yesu usome ibyanditswe byera Yesu azobigupokeza namangenda ninjira ishamba ndahudumiya nja mu mazi nja ku misozi za Kinyamakara iriya za Kikongoro ngenda za Jumba ngenda he mu mazi ndashaka Yesu ngwamarara bipokeza muvuge ngo amen. Ni umwira wanje niwe wambwiye ko ibyanditswe byera byo bizabidukomeza muri aka kazi. Arambwira ati tuzoko mumukunga data ni wa Yesu nibiyanje n'abagiriya mu mashupa niyo waba umukunga. Rero muvuga butumwa wacu mwiza ndakwishimiye rwose ko musanze nayoboye bambwiye ngo urabwiriza ejo bundize ngumare nyine Yesu abigira kukugira ngo duhure ndakwishimiye kandi nguhaye ikaze ngiye gusenga.
gukomeza kunyobora urancisha mu nzira y'izo yo kuza nkora ngo ivy'Imana ishaka. Mwami ngo kubaho ndagufite ngo bija bintera ubwoba ndetse n'amaganya. Muvuga haleluya, haleluya. Iyo tudafite Imana tuba turi muri insécurité totale, banigabanyije insécurité yose y'ubuzima, y'imibereho, yo kurya, yo kwambara, tuba turi mu mutekano muke iyo tudafite Imana mu mitima. Ndetse uwo muri nzarba ngo ndetse za kabagugiye biriya hirya biriya utazaba muri wa munezero wabera witeka ryose. Ejo twaravuze ngo mu ijuru nta mayitaje kuzoshika kandi kanguri mushumba ntabiriyo mbisubiye. Yesu azobahemba abashumba bacu bavyeyi beza, hariho amakamba azabahemba yuko mwadutoje Imana, mutubwira Imana, muratwubwiriza, muratuviriya mu mashupa bamwe n'abandi bava ahandi hatandukanye, muratujana mu mazi, muratubatiza, tutwakira Yesu. Muzohabwa iryo kandi mw'ijuru ryazoba amatitre habe ta titre, tuzoba turi abana b'Imana kandi tamayitani tuzosura dusengera amapepo. Ta pepo ryoca hehe ni hano nyine muri ubu butaka niho haremewe amapepo azaba hari. Dusore tukira amayitaje yo gusengera urubyaro ntarwo. Hazoba gusa ihuduma igitaramo tuwambona sha wakiregera nankangira mukiregera duhimbaza Imana gusa. Tuzoba dukura ubwatsi kuko twageze mu bugingo buhoraho, kandi azoba yamaze kudupokeza. Hari abazobona ubugingo ariko batazobona amakamba. Bemererwe kuba nyine muri ubwo bwami bw'iteka ariko ntamakamba. Hariho abantu bazopokera, bazogira amatitre turi mw'ijba, azoza agenda bakubitaho ibintu hano zo mw'ijuru. Azobandika amakamba mw'ijuru, azobandika amakamba y'abashumba mwatubwiye Yesu, abandi bakoreye Imana z'umwihariko tutaza tumenya nka kuri iwacu hameze. Hari abantu babiyo ngiyo n'ubu bataza bagaragara, baba mwihutuma n'ubu bataza basinzira, baye bavuga ngo ntiworeba iwacu nta buryo wotugirira. Basa hari abantu bazohabwa ubwenge, ariko hari abandi baza bafite ibintu hano za Yesu bitari ibintu nziza za Yesu n'ibya hano tutamona ukuntu biza bitera inani ishema. Tuzamona ko tubabona tugatitira, none turatitira hano kwa Yesu. Ko murabona abo bantu bazaba bameze. Ejo baraye batubwiye ngo ivyo umwana w'umuntu ngo atari yatekereza mu mutima no mu bwenge, bano b'abanyabwenge bahanitse, ibitari bizagera no mu ntekerezo z'umuntu, ibyo tutarumvisa amatwi.